lokopera ndi madekwana ukotevera mapungo pano kha Beleren News pachikwavalelwa nga Rupu Wachikovere. Sachipida chopemera kupedza ng'wa muthihi, Beleren News ikubvera phanda novadisera mamwe mapungo atsedzuluso anero vavigila one mimwedzi ya fumi mbili yoperaho. Rithoma mapungo achunga kusedza linela ritsedzuluso ntso yogandiswawo kha General Conservation yowano rivushayi nosava na zwiliwa ndi zone zvivangizulwane zwa uvulahwa haphuka dzadaka dzere kugala phukha vuwanalawo vuvatuva ha Africa. Vasadzulusi ubva Pennsylvania State University vochimisa mbudzisa vathu kuvanganya data kha mita ya madana mavili fura tisumbe mivunduni ya malo iritsinina kugala phukha lushaka mkomazi debula ha shango la Tanzania. Kha bambo yogandiswawo kha General Nature Geoscience vasadzulusi vari mukumbuluwo ukhoita uri thava ya Chomolungma kana Mount Everest ilapfe nga milimitara isvika umivili nga ng'waha. Vari vulafu ha thava honoengedzea nga mitara vukati ha ya 15 na 20 kha miṅwaha ya zwigidi zwa 18 yoperaho. Mount Everest ndiyone thava yolepfesaho lifhasini nga vulafu ha mitara ya zwigidi zwa malo na madana a malo fumi na ṱahe. I wanala vukati ha shango la Nepal na dzingo la Tibet kha shango kana kha dzhango la Asia. Ribvela phanda na mapungo ngalavhelesa mamwe ane akhoita thoza mapungo. Muhumbulelwa kha mulandu wa bulaela vofunana ni mbedzi o ḓivhonadza phanda khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval namusi. Muhumbulelwa vho vhapfani Eric Mundalamu vha miṅwaha ya 54 ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho vofunana ni Patience Mbedzi vha miṅwaha ya 42 nga u tou vha thuntsha phanda ha gogo ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwaha wo fhelaho vhuponi ha Makonde nnḓanya na ḓorobo ya Thohoyandou. Zwo ralo muhumbulelwa vho Eric vhapfani Mundalamu vha nnḓa nga beli ya zwigidi zwa 2 hune mulandu uyo wo fhedza u khou pfukisela phanḓa uya kha ḽararu ḽa ṅwedzi wa Ḽara gidi mbili 25. Muṅwe wa muraḓo wa muṱa ane a ngo tenda u bulwa nga madzina vho sumbedzisa uri a vha khou farea zwavhuḓi nga nḓila ine mulayo wa khou tshimbidza ngayo uyo mulandu. Rine vha muṱa wa ha Mbedzi Funanani ro vha ro dzula khothe ya Waterval namusi ya Waterval yo vha i khou tou senga u bva dzi 4 u swika dzi 8 zwa zwino ri khou pfha ri songo tsha farea zwavhuḓi ngori namusi ri tshi swika nga dzi 4 khothe yashu ri i tshi dzhena vha khou ri vhudza uri i khou postponeliwa dzi 3 dza November. A zwo ngo ri fara na luthihi ngauri ro vha ro prepare he vhege yoṱhe ri khou lavhelela uri ri khou pfha zwithu zwavhuḓi, ri khou pfha vhona muhumbulelwa dzhielwa vhukando. Zwine ro u tou lavhelesa zwo muhumbulelwa kha dzhielwe vhukando. Samusi rine ngeno sa muṱa ro no vhaisala ro ṱutsheliwa nga mukomana washu ri vha ri khou pfha uri na ene muhumbulelwa khaye a fesane na zwe a ita a gwevhiwe sa muthu muṅwe na muṅwe. Mara nga nḓila ine vha khou zwi ita ngayo vha tshi khou postpona zwi vha zwi tshi khou vhaisa, zwi vha zwi khou luzana ri a pfha ri tshi khou luzana fhulufhelo uri zwa mulayo washu wa South Africa a u khou tshimbilisa zwo. A khou guma ngurali mafhungo fhano kha Beleren News muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha Facebook page ya Beleren News kana u ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhapyanana o tshifhingani tshiḓaho kha ḽikovhele. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swida kha sia ḽa masheleni Beleren Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerenbrands.co.za. Beleren Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.